风箱不可动，你们什么解释来？风箱不可动。到被第13装箱装箱里面不可动诶，บอกปลายថាច្រកកតុងវិញ装箱ច្រកកតុង好的装箱ច្រកកតុង你们打来念第14查获柴ตุ่มหนึ่ง15翻箱刮กระตง16有乌有乌我再读一遍。第9分马在这里。第10分颜色在波。11杂色雷波。12风箱bật cái tông vì cái tông. 13装箱知道个懂。14查获柴ตุ่มหนึ่ง15翻箱刮กระตง16有乌ประหลังเปรงgiá mãលេខពោ有问题可以问哦，免死的外出用不太班的不？我继续。第17theo chân nó bong lộn trồn bò lộn bò năng bong thả biệt theo xiên mà mình trai bong lại năng cài tía nó theo chân lộn lộn trồn đò pe lộn bò chỉ tu tớ cứ cái thả biệt theo xiên你不theo xiên 第18断线那讲不？第19车缝不良บอกปลายทางเดเหมือนซะ第20侧插นี่บอกปลายทางเขาโป๊ะ21抽沙โฉนดกันนัด22破洞นี่มีในทัดทะลุบ้าง破洞ทะลุ我再读一遍：17跳针抡针18断线那怎么19车缝不良雷们啥色差เขาโป๊ะ抽沙โฉนดกันนัด22破洞跳线漏洞吧。有问题可以问那边省得我爱说用不太明白呢。好的，祝你们那个新年快乐吧。怎么说呢？平平安安。